najverjetneje vidi tisto, kar vidi tudi opazovalec slike. Moškega s klobukom in palico, ki čaka. Tudi Velascosova skrivnostna slika Las Meninas v madridskem muzeju Prado je skrivnostna prav zaradi igre ogledal. V enem se zrcalita tista dva, zaradi katerih je življenje na sliki zastalo. Kdo je tu opazovalec, kdo je slikar in kdo sta podobi v ogledalu. Vselej sta med slačenjem stala pred ogledalom in se gledala v njem. Teresa, Tomaževo dekle, se v istem romanu, Neznosno lahko zbivanje, gleda v ogledalo, ker se hoče prepoznati v lastnem telesu in sovraži svoje telo. Telo, ki ni moglo obdržati moškega, ki ga ljubi. Brasajeva fotografija iz 30-ih let, skupina v plesni dvorani v druščini za kavarniško mizico objeta moški in ženska, viseče ogledalo, nad njima odseva podoben par. Objet na podoben način. To so bili časi, ko smo se objemali. Todos me dice el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dice el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Y volver, y volver, y volver, y volver, y volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida. To je ogledalo, moraš drugje vezati. Lepotice iz Mercatorja in so me tako presenetile, ampak ta torta je za vse vas. Tako da res hvala in besede pa še mojega založnika. Knjige so tudi zraven torte in jaz lahko kakšno podpišem, menda. Hvala še enkrat, da ste bili tukaj z mano. Hvala Urška, hvala Tadej, hvala Jakov Brdar in hvala Katja Šulc.